después del tercer aperitivo con la Cri, penso, come tu dici, sempre comunque te vaffanculo a chi ci vuole male. Gnocchi al sugo d'anatra. Pasta fresca con gli asparagi e la pancetta. E pasticcio con Porro e montasio. No, grappa de arándano. Bueno, ¿por qué me gustan tanto los mosaicos? Porque estoy en la ciudad de los mosaicos. Pero hace muchos años se usaba para cocinar y se llama un fogolar furlan. Dico sempre di sì, non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì.